Ngibingelele kuwe laleli-ke, ngiyathemba ukuthi uyaphila manje. Ngicela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana, ngcindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezenzakalayo kulona leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza nje lapho ucindezela ibhathini subscribe njengamanje-ke udakulethele lona namhlanje siphumile-ke laphana-ke ama-results laphana-ke eBizana Baptist Church results. Ama-results-ke esikhungo-ke laphana-ke iBizana Baptist. Uma ngifundela-ke ama-results-ke ahamba kanje: ANC ithole u-60.7%, mase kuthi i-EFF yathola u-17.7%, bese kuzoba MK no-10.4%, bese kuzogcina i-DA ngo-3%-ke. Laphana-ke kwezinye iy'khungo-ke amanye ama-results asazophuma-ke laphana-ke mase kuyahlanganiswa-ke kubheke ukuthi-ke ubani-ke owina-ke ukhetho-ke. Ungakwenza nje lapho usuhlale la kulo-ke leli khasi lenze loku-update-a nje konke nje, mase-ke ungena kuma-comment section-ke ufisho umbono wakho-ke ngalolu daba-ke lolu-ke mase nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke.